jesi ikad mislila zašto je naša škola zove Malus? Pa Viktore, to ti je logično, dobila naziv po kvartu, kao što je osnovna škola Dobrina, Split 3. Ma znam tu podjelu po kvartovima, ali zašto baš Malus? Po čemu? Prvom raca ti piše da je dobila od latinskog naziva Puteus Manus, bunar Manus, u prijevodu. Čuo sam da je na Malušu bilo puno bunara, ali gdje su oni sada? Ne vidi nijedno. Dođi, ja znam dva, pokazat ću. A dobro. Pa vi stvarno, koliko sam puta prošao ovdje, uopće nisam obazirao pažnju na ovo mjesto. Čović. Pogledaj ovo, čemu ovo služilo? Ne znam, ovo pitanje. Ajam. Koga? Ali koga, da. Stvarno. Hej, gospodin, dobar dan. Jel nam možete reći malo o ovome, čemu ovo služi? Ovo služi za turnjanje vina. Baš ste pravu osobu pitali, jer ja kad sam bila dijete i djevojka, ja sam u svome polju isto tako gnječila mast, grožđe, i onda bi se to donijelo tu, poslije 2-3 dana kako bi vrilo grožđe, mast, onda se tu stavi jedan oklop. Taj oklop je napravljen od vrlo tvrdog drva, ovako šipke 2 cm, 2 prsta debele, pa jedan prorez. Pa debelo prolazi, tu je tako sve bilo visoko, ovako. Tu je bila još sredina jedna vida, kao vida. Stavilo bi se gore jedna željezna poluga i onda se to pritiskalo, stiskalo do posljednje kapi koliko se moglo da vino izađe. To bi se tu, ovdje bi bile kace i stavljala bi se, karatili su se tada to zvali, i tu se vino unutra teklo. Od tog masta koje je bilo toliko dobro pritješćeno, stavljalo bi se u vreće ili u druge kace, ostajalo bi jedan mjesec dana i onda bi od toga dropa se pravila rakija. Zanimljivo. Zanimljivo. Ja isto mislim. Eto, ja kad sam bila djevojka, ja sam sama osobno gnječila taj. I kako je bilo? Pa bilo je super, ja čak kući imam i slike. Kad smo bili mladi smo to gnječili. Eto, ali evo ja sam koliko godina već tu, ja ovo nisam primijetila, iako sam rođena u ovom kvartu. Ma nemojte reći. Ovo nisam primijetila, bunar da, ali ovo ne. Eto, i baš mi je drago da sam vam mogla pokazati. Eto, hvala vam. Ajde, djeco, doviđenja. Doviđenja. Kobake na selu. Vi su te malane kućice. Malo što su nekada bili maslinari i vinogradari, ali to su bila tako. Baka mi je nedavno pričala da su ta polja bila odmah iza Manuša, jer je Manuš bio predgrađe Split. Zamisli ti to, danas je to centar grada. Neko se čuva rev tovara, a danas umjesto Maharećeg reva čuti se sirena automobila.